Jurus mabuk Abu Samad Panglima Mudagam. Panglima Mudagam. Dengan bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun puturi bacut bak dro-dro ninyo mandum khusus jih ke tinyak laut. Lunyo nan Abu Samad Panglima Mudagam. Lun galong pernah gepicat ni bak Panglima Muda. Be ile tingkat Abu lautnya, tinyak lautnya, mewali yang datang gepicat lun. Jadi dalam perkaranya hanya laut lun pegah berkatanya. Yang kata ka salah fikir. Ka salah bak tak mikir digata ke ulun dah pegah orangnya na ke pengkanaknya je. Urang perloh nang grau. Urang perbelah bangsa. Lunnya kan urang perbelah bangsa. Urang pegat bangsa. Urang perdamai bangsa. Tu masuk kata nyong pingat anu bang tuahai. Untuk nyak jeroh kata. Nyak je ke urang Aceh asli. Jadi kita nya orangnya baik nak pegah lun nak etika. Di draw ni nak ke lun urung tuha. Nya kata nya nak tuha. Kan kau ajar lun kat tuha tilaya ya kata. Kiman kibahan tuha. Pandai muda ada malun. Jadi nyo ke kata nyo ka salah sabi kapra. Kata pegah lun begini, kata pegah lun begitu, dah pegah nyo, dah pegah je tak keun kawak nyo, awak je hidup. Baik tak keun. Kah tak baik tak ikut. Puai kata tugas tu dak pula tahu pula je tahu. Jadi macam tak keun kegau kadang-kadang hamdeh tengok. Kadang mengon dalam macamnya. Ni lun hana galak agaknya baik tak keun. Cuma ilun tapi dalam peringat. Punya masalah peringat ke mengata mata hanya laut. Dah uru-uru lain mata ngarai lomba kata tapi ku peringat ilun. Han debateh tak lo pornyo ba YouTube lun. Ba forum per 8 TV kan. Han atom lun kegegop lun peringat so yang salah tetap dah peringat, wajib peringat yo. Cuma masalah tak dengar han tak dengar digata hanya laut. Yang terah pak ro digata. Wali pi apa? Baik kata dek fikir hotel lun pingatnya tak minta lawan dengan kata. Hana lu minta lawan mesti ro. Lebih-lebih kata ni mingat lun. Kata nanti kenyanya Ayu Sri. Kanya nan kata nya Ayu Sri Mahendra. Cuma kata boh nan kata ti lautnya apa makna ajinya. Nan kata lun boh broje hanya ai. Mana macam ngama aja yang mana aku. Kenyan hai broje yo matang muda-muda lun hantar je pegah balik. Tak nam cewek yang mana ngama aja. Nama le tu tanya banyak. Cuma lun pegah bagi batnya laut yo komplain. Urang cik kata nak gubernur bak lun kadang tikrak Fatihah broje. Cuma wate ganyan wate kata kena tu katanya apa abu lun boh nan lun tabo yang got nama. Lun pegah hanya Ayu Suril tabo. Cuma ino tak kelang kulun macam-macam. Nya kata lagi nya. Na butoi idika kata lagi nya laut. Bek le dak kun lagi nya. Dan bek tak kun le ke uru lain. Kepu dak pakai tapi keroro. Bek tak kun tapi keroro male tatat. Cuma ilun orangnya pakan je lun tangkapan masalah perkara katanya. Karena kata kun ho bu sama. Ho bu sama Panglima Muda. Jadi nyo kelun tu, nyo empat lun. Nyo lun keempat ke kedua pun ada rencana nak pegah lom. Nak perle lawan lam. Ilun kan perlenya, kan perle kuat firaro ku katanya. Cuma lun hak kewajiban lun. Lun selaku urung Tuha. Lun pingatnya demi kegot. Baik tak pegah kelompoknya, tak pegah kelompok je, tak keun keponyo, tak keun kepo je. Lun hanya laut buta depa digata, lun hana ruh longan tepat. Lun hana ruh partai musaboh pi. Utara teki ke? Ileng kuat mita rezeki kuat bau me ni kuat mentua. Menan banda me di lun, hana aku fikir apa. Karena ada me lun niat dalam hati lun orangnya untuk tak pegat bangsa tu, demi untuk mensejahterakan rakyat, nanggrow tu. Karena orangnya hana tercapai pun yang tak niat orangnya. Ilong menurut rok laju ino. Kuat bau me. Kuat bertupat urung pakai tiga bak gara-gara gepedang pagi. Kadang naik menceri ngai na ku jalon ku pingat bet am menceri sayangkan ni tengah macam. Tu masuk lung pingat kata hanya laut hai. Nyo ke makna lon orangnya udip lon karena umur ku pihan apa yang le menyahana ku pupuk untuk kebaikan pajalom ni ku pegat kebaikan lon. Jadi nyo yang perlu lung saran bagata. Bet tak keun ke lon urung Tuhan nyo je.
tak kena teh pelajak baluh hana tertuju nya tak kunyan. Panai je tak kun kelon lagi kenyan. Kata ulur tu ha be mat apa semangat dalam abu nu pupuk laju. Ate dama ke god abu bang tua. Umur dron hana trip le nem doa kelon ha abu tua kenyan anak bang tua. Nyo kata tak kelon lagi kenyo. Kahana idika macu katanya. Ada aku jai kula berje aku tagi jai kula kan jai kula jauh laut. Pakan kenyan tapi je kau laut ini buna. Be le kenyan ino. Ino boh na la ilom. Nyak tara, nyak carong. Jadi nyan yang perlu lom pegah. Kan kamu ho lom pegah, be tengok dah hơi le ho bu kaman. Hana pu dah hơi thabe ku tem dua. Hana pu dah hơi tadi dam pekat pegah abang lom thabe ku pegah abang. Yang pek ngambek ngalun dalam kem leo, nya kahai melo lurung kat Tuhan. Gata kan ni lun. Hai mi kan anu cara aje kadang anu hai bangsa tu yang jelas tanyo anu Aceh tumanan lo euy na Yusri Mahendra cuman punya nan anu me lun buh jamun berje nya lan tu pu hai mi kan pi kula ke maah kadang tabah berje na urang daerah drone geja berje gitanyo habu nyo lun keadaan lun lagi nyo ka nyo mume lun teman mi lahir mi ruhana gampa lembu nebuh ju Yusri Mahendra lembu menyainang ati tafia aku ibu kebetulan kata agam tadi yang kenya mentong lembu kata be katanya la tuah tak keung-keung kelun ilun nyo kan pengkanat bangsa kata bahkan lun urung pingat gop so mantong ta cilok ba YouTube lun forum per 8 TV tabe-tabe lung pingat per ke pihak pemerintah per ke pihak urus lain per ke pihak wali yang hak dah tegur demi ke god per ke pihak PLT madum na lun tegur ada nama demi ke god demi ke bangsa tu masuk tayang utah lu gata ni tua nyan gata ku kan nyo pupah dak tha pi kata tim ngon ngalun kata tim penghabang ngalun malam nyo baik lale tiro tinan pu tiro tagai tinan pu hanangon lagai pu menyahana hanu bom tuah baik tadu ai nan tiro tu ja ba dayah ke dia nak bom tuah ataupun tajak keno truk keno tu tadu tabe tama-tama tak temanyang baba ulama pu yang dia tak buat demi ke agama demi ke bangsa tu demi ke nanggro jadi lagi nyan tajak dan yang ba ulama Bayang tak keng-keng kegok tapi dah cha de berata ni wang tua hai tak tanggung jawab betul lebih-lebih hage kata apa saya gok nya kadang-kadang nangon kata kadang nangai luar nanggro nyan lagi ti amran pase kadang-kadang nyan hana pupu pekat aja kuno masalah perkaraan tu cara itu kuno pupuna mudah tang paju hana wang tua ilun nyan sarang tu masuk abu-abu si Kanada pupu gede ni wo you kenau truk kuno tak ada alok lompat yang hana betul dah betul yang tak kun salah ponyo saja ke pu dah kun cuma nyo haba pingat mentong jadi nyan yang perlu long pegah bagata hanya laut menyajut dalam perkaranya baik dah kun keli Malay tu hai Malay komplain menyailun ohang ku putabe pu ngangata nyo ka hana mangan ku putabe pu gata cucutan mentong padanya tingkat lawan kata dengan lun hana lawan ni pak kata karena lun urung pi katua kata kan cucu tanda lebih-lebih kata pegah bah perjuangan tu ada pegah orokan memupat dan rubah orangnya kadu tu awak duk mangan jadi ilunnya buta depa di kata awai tak ku jabu bahkan urung Tuhan no jin tanya Abu Samadnya pu ata gebuh nan pu ata gangkai ilo yang pe abila mitang yang kagak betubiat yang pernah neken rekomendasi tengah nyan gubuh lun sebagai panglima muda bu abila mitang hana gu putren gulam walaupun awaknya kadang nan mi cucutnya moden kata ci hanja kuilun sebagai panglima hana pupu tabai tanyo pikan tu tujuan tu taiknya tabuh dro di panglima muda oranyo nyak metume buat nyak metume proyek nyak metume dewan hana perle thapa tanyo nya antu taik upati hana perle upati ilun oranyo thabi lu boh me tro thabang kadi ko ai awak inang tukang sampo ane me tukang sampo
Yang kenya hana mu tangan bro kulo mbek dak pikir kata ronyo na laptop tangan berdua dah ku kata de mana. Jadi nyambe dak pungedo dah ada mak dua. Ilo galak dah hotel kata game yo. Kata tinggi ur ku kele hotel Tinggal ku menjanji kat aku belum punya merohan aku nya. Aku fikir apa gela ta malam puna ke malam Jumaat na hotel ujung proper ni. Cukup aja kata dua. Rupanya mu kata talium ku kata mandum ba. Gak buci dah kira talium tu ke. Ku timuran pete dah kira belau. Kita kata pungan dua tu. Gelah ba. Jadi nya enha mentang le malam tengah punya kira-kira tak jauh. Anak apa lon terima nglau. Ba. Kagetlah menang. Terima kasih. Talium ku rakam. Assalamualaikum.